Maruiba paw mo na nga sisu, Imphal jiribam lambi gi mafam amada nga sisu sakhangdaba Khutlai Paiba singna umang kokthoklaga paksana tharamba poppy farm amada ama ata tholam lehri loinana poppy thaba singna leramba sangtare romsu mai tharamle heri makha taba akupa paw gi damak mayam pun makha taba paw ngai menasi Arunachal Sainik School da sei taragani thuki nupi masa ama suicide tawduna sikre mahairoi ni pan detain tawkhre Arunachal Pradesh ki is Siang district leba Sainik School da class 7 da tamliwa sahi taragani thu suraba mahairoi ma suicide tawduna sikre imong manung gi mai kai digi su senior singna otpa digi oina haina claim tawkhre thawdo aduga mari leina mahairoi nipan detain tawkhre laikhidraba mahairoi adugi masina maupa nupa adu sidringai gi mongoinana school adugi senior mahairoi singna mongonda ka hena lakna pa amadi otnai bigi thabak sataki haina maral sirakni panme yabadi laikhidraba nupa masadu ki asi baksang adu tha asigi amada Siang district ki Nikrop ta lei Sainik School thena khibani masi eduna Instagram da post tarokpa video amad ma ki imung manungda nupi masa adu suicide tawduna siri haina pawpirakhi adubo dormitory da leiminaba mamanaba singna sikiba nupa masa adugi thawdo adugi mangoinana nungaitaba thawdo kya amagi matangda phongdokpa lekhi masi lonia na makatarakpada mahaki imung manungna October 13 gi numidang maupa nupa adugi roommate uiminaba singna tamlakpagi matungina class 7 gi mahairoi nipan amasum 8 gi mahairoi ahumna supervising authority amati yaudra numidang pung 13 tarakpada class 7 gi dormitory da sangsilakibani loinana makoibu phina mako khumalaga atamna maki maupa nupa phukibani hari adobu class 10 gi dormitory da kari sathakibano haiba khangidi nupa masa dun aroibo in iramba ohaisingda senior singna maku yamna otwire ma haujik kaidawgadabano haiba khangdi hain iram kheri Arunachal Pradesh Police na thawdo aduga mari leina mahairoi nipan detain tawduna rebo punumita Juvenile Justice Board puthokre hari UKNA gi cadre sing lairon chankre Chusampur district shutdown tokhi security force ki mokuta laikhidraba UKNA United Kuki National Army gi cadre mari gi asibak sang sing lairon chanbaga mari leina ngarang Chusampur district shutdown tokre UKNA asi security force ki mayokta leitaba Khutlai Paiba group amani asiguma group amada security force na khutha bhaibisi condemn tawi haina kokijau singi mangjil thaba organization ama oriba ITLF Indigenous Tribal Leaders Forum da phongdokre laikhidraba singi imung manung amasum community members sing saruk yaduna pangtokiba lairon chanbigi thoram adugi mangoinana tuan koki organization kiana lakthokiba matungina ngarang Chusampur district shutdown tawki security force na UKNA gi cadre mari edu tumlingai da hatkibane makoina security gi mathakta Khutlai amata sejana khidi security force na tabak base to bamaite gi Khutlai Paiba sing gi mathakta asigum operation amata sathadi haina kokizo organization sing na lanmi gi mathakta moral sirakli UKNA gi cadre mari security gi khut laikhidaba siga mari leina kokizo khwaidi gi saw organization ama oiriba ITLF na thokpa chirola magi matung ina mara leijataba Kuki gi naha sing adu masagi lam ngaksanabagi dama amasum maitei sing attack torokani habigi singnaba leibadagi Khutlai paikibani makoi security force ki mayokta leibanati maram aduna makoi bo hatpi kibasi thamoi suru nungaitaba phungdu I hari paumi sing hangkibo hangda en berena phungkiba pakhum mayam tentana thamjagi Tamu speaker bu leader na kalaga sarkar si mane na claim daw resi karang email ramesh na phongdo ai madom da please adom da challenge bigano whatever mayam gi ada chalu ba polu ba pot madu ai sum tamjabani aduna athuba madam na su nahan adum bel san rojina ai chuna lakani ade leadership ki class le bidam bihar gi election gi mamang da ma lakani si mana hair kreba so I moina magi individual ngam da ingon da ki comment play no madu thank you leadership ki crisis til le dego tamo madu ingon da kai kanjadre Tripura da brown sugar kona na miyo hum phaba da BSF personnel ama yoramni Tripura police amadi government railway police GRP na joint operation sathaba da angang ngarang numidang lupa lak manga rung ki wigada brown sugar ga loina na miyo hum phagat para border security force BSF ki personnel ama yoram na hari officials na phugdo ki bada ngarang numidang miyo khran akhanaba pau pirak pigi matungina chatakhibo operation adu pharaba miyo sing adudi Saijul Islam se kunni thoi Farid Akhtar se kungo humdoi amadi Salim Uddin se kuthra ka turkawi makhoi ohungi manungda Salim Uddin haribasi South Tripura district ki Santir Bazar da leiba BSF ki
चामगा कुनगनिथोइसु बटालियन पोस्टिंग तादुना लेबा मिसकनी हारि पुलिसना मखोइदिगी केस तारादा हंदुना पुरखिबा ब्राउन शुगर ग्राम चामगा कुनगनि पान रिकवर तौबा ngamखि फारबा मियोइसिंग सिगी मथक्ता केस अमा रजिस्टर तौरे अमसुं मखोइ कोर्ट पुथोलगनि मियोइसिंग सि अवांग नुपोक्तो ऑपरेट तौबा असौबा ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का समनबरा हाइबदु खांदोकनबा थिजिलगनि हारि झारखंड की एक्सीडेंट अनी सिरे मंगा सोली झारखंड की गुमला डिस्ट्रिक्ट ngarang कार अमग ट्रक अमग थोमजिनबदा मियोय अनी सिखिबगा लोइनन अतोपा मंगान अरुबा फिबम सोकले हाइना पुलिस न फोंदोखरि पुलिस ऑफिसर अमन फोंदोकपगी मतुक इन थागदोअदु ngarang अयुक गुमला डिस्ट्रिक्ट की कामदारा एरिया दा लेबा पोकला बाजार मनाक्ता कुंटी सेमदेगा रोड थोकिबनि मांगनाखि ट्रक अमग थोंगाइनबदुदा कार दु थोंगलकपा मियोय अनी खुदक सिबगा लोइनन अतोपा मंगान सोखि असोकसिंग अदु अहानबदा गुमला सदर हॉस्पिटल पुखोलबा मतुंग रांची की राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिपोर्ट तौखरि ऑफिशियल दुना की मिसी मिना नंगनिबा मियोयसिंग अदु यमलोनबा कुंटी डिस्ट्रिक्ट की नि अमदी मखोय सेमदेगा पांथोकपा रामरेखा मेला येंगलुरबा मयुमदा हनबगी लंबीदा लेबक थिबा थौदो मयुनखिबने हारि रशिया यूक्रेन की ड्रोन अटैक मियोयमा सिखरे रशिया की खा थंग सरुकता लेबा बोल्गोग्रेड सिटी अचौब ड्रोन अटैक मियोयमा सिखरे इंडस्ट्रियल एरिया मई चाखरे है लोकल ऑफिसर सगोल समित फोंदोखरे यूक्रेन मनाक नक्पा रिफाइनरी एयर स्ट्राइक चथखरे है क्लेम तौखरे अटैक माथोन कुनगमरी लेबा अपार्टमेंट ब्लॉक पांदुना बेलकुनी अकाई तैथोनखी मनाक नक्पा युमसिंगी थोनाउसिंग मचेत मचेत कहनखी है बोल्गो रोड की गवर्नर एंड्रे बोसारो अपना टेलीग्राम हाइकी एटियादुर सही निफुगो निपान सुरबा नुपा अमा सिखी है मान फोंदोखि ड्रोन अकाइबसिंग तारकपदा रासनो आमेस की डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एरिया मैसाखि अजाक मई मुथले हाइना महकना मखाताना फोंदोखि यूक्रेन की नोंपोक थंग सरुकता कापनारिबा मफमदगी किलोमीटर समरी माइल सनिगा यंखैरोम लापा बोल्गो रोड असी गैस अमसों पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स लेबा इंडस्ट्रियल हब अमने यूक्रेन रशिया की एनर्जी सेक्टर टारगेट तौदुना ड्रोन अटैक कनखलकली अदुबो हौजिक फावबद बॉर्डर की फेटल स्ट्राइक तांग थुई रशिया नुमिदांग ड्रोन चामग कुंथ्राग मरी कापसिलखी है यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की न सगोल समित फोंदोखरे सोवाइदे दिनेप्रोस्क्रोप्स रीजन दा ड्रोन रेसिडेंशियल बिल्डिंग पानबद मियोय निपान सोकी है मान फोंदोखी यूक्रेन खुदुम सन्नब रशिया लंदाबा होख्रबा सही मरीरोंगे मतुंग अटैक सिंगसिना यूक्रेनियंस मोरल हंथानबा खुलाई साबा मसुम अतई लानग मरी लेनब थबक अयत पीनब पानम थमी है एनालिसिंग अमसुम ऑफिशियल सिंग है सही सिदा मॉस्को अखनब रीजन सिंग गैस इन स्ट्रक्चर टारगेट तौदुन लोंग होंगले है पाउसना मखाताना फोंदोरकली दुगा तेंतना मैम थमजगे हौजिक ओइनदि मैम पाउस मतांग से लुसिनजरगे मखाताबा अनौबा अपडेट मैम पुनंगामिना सेना चैनल सिगी माइकेदिगी मैंग फम मखाताना थमजरे मखाताबा अनौबा अपडेट मैम पुनंगामिना से